战争进入到第6天。双方伫昨展开到第1轮的谈判，但是这个会谈并无结果。乌克兰来透露，近期内可能会搁进行到第2届的谈判，也毋过这个地点会改换伫白俄罗斯甲波兰的边境。啊，伫谈判进行的同时，俄罗斯也是继续伫轰炸着乌克兰的城市。这个乌克兰的总统泽伦斯基强硬来回击，讲这种哪怕哪讲的手法，乌克兰绝对无要接受，只有停止轰炸，才会当继续来谈判。伫白俄罗斯外交部长的见证，乌克兰俄罗斯举行开战了后，头一摆会谈，毋过无结果。乌克兰嘛讲可能需要第2摆。Имплементации в логистические решения стороны уезжают для консультаций в столицы свои, и стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат уже конкретную практику развития. 俄罗斯讲第2摆会谈会选伫波兰和白俄罗斯边境举行，不过虽然已经坐落讲啊，俄罗斯又原咧攻击。乌克兰总统泽伦斯基讲未接受俄罗斯透过哪怕哪讲来施压。Тактику таку ми не сприймаємо. Справедливі переговори можуть бути тоді, коли одна сторона не б'є по іншій стороні реактивною артилерією, саме у момент переговорів. 泽伦斯基对俄罗斯的态度真硬，嘛正式参加伫后面申请输找国际支持。不过乌克兰又要面对真大压力。 There has been a ferocious battle here on the outskirts of Kiev, and this is one of those Russian Soviet-era vehicles which is completely burned out. 首都基辅边的战况激烈，北部的切尔尼戈夫顶顶的大城嘛一直轰炸，俄罗斯一直投入兵力。美国卫星嘛翕到60多公里大规模俄罗斯的车队，估计几天内可能都甲基辅围起来。车队看起来真壮观，不过专家嘛看到问题。And you have these soft-skinned vehicles, again, driven mostly by conscripts, not combat troops. They need combat troops to protect them because the wolves are out there, meaning the partisans. 中央气象局长戴明德嘛讲，5号前后有一波北极的冷空气会落南到乌克兰，所以有网友认为俄罗斯的军队会受到影响，希望乌克兰会使等到天公伯啊，甲因斗3天。 我是陈雅玲，想要跟我一起从零掌握天下事吗？赶紧按下华视新闻 YouTube 频道的订阅按钮，开启小铃铛，跟我一起探讨公共议题，给您最专业的华视新闻。